Ia mua na whaatalofa atu Samoa le foi tu la le aso. Ia tatonu le a ta oto afa ia sa tailoloto to pa ia masa. Tu pou foi a o se unu niu paonga pa ia masa o Samoa. Tama ainga foi ma lato tama. Le to malu eina. Malu foi. A se malu I uru teia. Ma malu o wale o songa tu mua mapule I tu au ma la taua ainga le tai ma le wa au foti ia le whangaloina foi ia tato uso I sasae ia foi ia wā ia sua ma le wai whanua fō mai tūlangi sa ole ma le anga fulu ia whapea foi I whatui tō le whale ula ma upu ia te oe le manutele ia maloa fua ai lau o maua le lofa ma le anga le lei o le atua I le nei tai au ia se o lofa ta lofa lava ai le I whaanga solo ia fofuanga ia le fo to silsila mai au lama o nau to sila fia ia le fio atu le fionga I le Ministerial ia o le fionga fo I le whaurulunga o le ainga sa tūnu mafono ia le fionga ia lau matia manu Matthew Rinko Purcell ia o talatu o lo iai le fionga ia unasa na tani a potoi ia o ia o le faufautua a le fionga I le Ministerial ia ma au nei ia o le CEO fou lea le mitanga luenga fou ia ta alonga ia po sports and recreation ia o nei ai tu la moli le nganga whaftai ia ona o se amanoa ua mawhai ona maua ia whai atu ai foi ia se whaasala launga ia po se wha mani nonga ia o vaenga umai pe ona iai o le whaunatanga lea pe ona saungi iai o le anti-doping se Jamie sa unoa ia le fionga ia unasa e wha manino atoa ia le vaenga lea pe ona tau silafia o le fionga ia unasa ua se fulu ono se fulu fitu tausanga o ngā rua ai le vaenga lea atasi ma le o le wara o le World Anti-Doping Agency ia I fiti ia se taimi ona wha manino atu lea ia o le nganga o le whonutanga e pe ona iai ia ona o tātou malo Samoa na ulu ai ia po le lona rua lea na saini le whengainga ma le wara na moai saini mua ia le atunua palau ia au le lua afe ma le fitu le temi e le iwhaia ta longa fo ia le tātou Pacific Games ia o lea lasa atu malosi lava le mtanga luenga ia o lo temi fo lea sa o avea au ma assistant CEO ia po le sili lango ta longa ia sa una ia le vaenga lea ia sainia tātou I le whengainga ia le alala lea na mawhaftai leo mawhai ona sainia ia mana amata mai le temi le na ia o lea lama wha solo I lama ia tātou o se tasi o sui ia po member ia I tonu o le whalapa putonga le nei o le wara ia whaftai fo I o lewa o mawhai ona o mai tonu ma le fionga se temi sa unoa le fionga le Ministerial ia le fionga ia unasa ia lewa o mato ngā lulu ai ia le fo ua tala feunga le lei ia ma le tali ngā māloa tātou ia I ta alonga tonu ia o ia I whautanga ia e au fia umai Ministerial o le Commonwealth ia whapea fo I tātou Oceania me la lea la le teles whamutalanga ia e la fotuloa I la fionga ia unasa no tani a putoi ia na te whamanino ma whamalmalama ia ona tu atu foi leo le manoa ia maunia tātou fesili tu sai o tātou whatatale noanga ia I le nei tai au ma whaaro tele I lau fionga unasa Aftai lava mo le nei hava no matsamo fie aftai lava le sau noa lua tua ai me se fo I le whamatala ina le mafua anga fo I o le tato whatasinga le nei tai au matsamo fie le lofa le tua ia e lua lava ia whanutanga o lo tāpena I tato matanga luenga ma lo ngā lue ai I le tato Ministerial I le tāpena ngā tulea o whanutanga la
ia i lua. Ia mua lava le fontaga mua ai le mua lava le fontaga o le Commonwealth Sports Breakfast la le whaapea whaatino le teimi le shoka. La so lufu tolu. E whai lai le balu le iwa tai hao ngai o i lava hotel. O lo ta pena ai ia Commonwealth Games Federation, the Commonwealth Secretariat, ia whapena fo i o Sasnok. O lo ngā lue whaatasi i le breakfast la lea. A le whanatanga lo maoti lava le tato matanga luenga. O le whanatanga leo o le World Anti-Doping Agency Oceania Ministerial Meeting on Anti-Doping in Sports. Ia, whai asinga ungi te lo le ngole nei whanatanga. A le whanatanga la leo, o le au mai whaatasi o Minister mai na Pasifika. A wale whaatatanga nua fo i le mata upu leo. Whala au whaasai na tutono tato talonga. Po tonu fo e tatu i tūlangi nei Pasifika. Ia o lea la wa tā pena tua le matanga luenga la so lufu wiva o ke topa. Pea uma le shoka. I tā noa tu stala o le a whaatino ai le nei fontanga. Na tā ua lava awa o se temi mua lea. Ua au mai i se fontanga a le World Anti-Doping Agency. I whaatino se atunu o Pasifika. Lea ua mua ai i tātou nei Samoa. Ia, o tala whea ngai foi, awa lo sa whai foi longa fionga mista. E lunga i le governance po le foundation board, whalu lunga la leo le World Anti-Doping Agency. Le foundation board, o lo iai le tato mista. O malpau leo o se sui le Pasifika, o lo sa whai e se whaitanga po se board whape nei i le lalangi. So se tala e tumu ai le oli, e whape na fo i a le fia. Awa fo se tūlanga wa usia fo i tatu atunu. Ile nei fo i le nei tūlanga i tonu whalapatonga lanangi. Ia, o le whanatanga leo, o le a whapenana a wai mai le presidente a le World Anti-Doping Agency. Le presidente le fionga, we told Banka, e whapena fo i o longa Director General, po le pulisili fo i a le wada. O le ala whapenana tatu a wai i nei i Samoa, Olivier Nikli le swafa le pusili, e whapena fo le ofisa o lo wa aia mai i a Siama Pasifika le World Anti-Doping Agency, i a Dr. Mayumi Yaya Yamamoto. Ia o tatu tangata la lea taua o lo whapenana whai malanga mai. Whaatasi ai ma le iwa minister o le awai mai i Pasifika. Se fulu iwa ia atunuu whapenana wala ulia, se fulu lima atunuu loa mautinoa e awai whaatasi tatu whanatanga la lea. Ia le nā se fulu lima. Ia e to se fulu tatu minister lea wha ingo minister o le a whapenana tata noa i le nema ta upu. Ia o se whakupunga le nā o le tatu whanatanga la lea. O le tiutilo ai na i Pasifika. Po le a se ngaluenga ale malo ma minister o tatu i tūlangi. O le ana whaina lato ngalulu e whaatasi ai. E le whaalau e tele, ma le whaalelei tele. O le ngaluenga o le pui mai o tatu. Tama matene ta alo, mai whala au whaasahina tono ta longa. Ia, o le whono longa lua lo ta pena i fwele matanga luenga. O le whono lea o le Pacific Sports Ministerial Meeting. Ia, sau se teimi ona saunua mai loa la i le whionga minister le nei fontanga. O le fontanga lea, o le a whapenana te tanoa i fo i minister ia, whapena fo i lato pulisili o lato ofisa taitasi. E mai tata noa ai, po wheme la wha maoti ai se ofisa le Pasifika. E ma whaina nato whaatino ai fo i fufuanga ma resolutions wo uma pasia mai i Pasifika a me se foi tapinanga mo le Pacific Games. E ma whaina lato ngalulue whaatino mai a au ili le lei whaatino ngoni ne ngaluenga a wale whale lei o ta longa i to tonu lawa i tatu i tūlangi nge Pasifika. Ia no se whamtalanga pupo o le nā tu uatu i tō luma. I ngaluenga o lo ta pena ai po i whontanga lo ta pena i tatu matanga luenga o ta longa. Man whaala o lava. A la tatala tu peala I ni fesiri lo o sau fai mai ma o tō. Umana sau no mai le whionga minister. Alo, astai. O le nā ua whaapura atu nisi laenga o le kontanga. Wai e ripetolunga I
tolu lava aso le whamoemoe lea. Ese mai le World Anti-Doping Agency meeting lea whai lea solufu wiwa. Ai amata taunu mai a malo just before umai lea so le toka. Mai lato lea to tele lava o minsta mai lato e whatasi me tautanga ni. Ia awa mai Europa. Ia olo o papena ona mama ai fui lato le tulanga foi lea o le whamago poina o le whai tulanga le o Pasifika. Ona le telefontanga a whai, e whai lawa le atu Europa. Ia po le atu Asia. O le ala foi lea o le sa fina winai. Pe ma whai ona wa vai mai whai tulanga o Pasifika. Ia se le tula tātou le Pasifika. Ina ia whawhai ngofie mo tātou na awai fontanga wai mamau te ia pai asi taumata o le whiwa. E peo le ala leo le sa whatu ai le la fole fontanga taru ai e mau lea lau talia le wara. I le fontau mo muata ni malo samua. Ia i tūlanga fo i o le fontanga lea le veo le Anti-Doping. O le whamoe la le whaateno ina i la solua iwa e tasi langa la solfono lea le wafu. Le fontanga lea le Pasifika o Ministerial le Pasifika. Le fofu e whaatino ina i le asa tōpsi fulu. O le asa lufuru walu. E amatai fontanga official. Ia poi lātou le working group le sa lātou whausia i le fontanga le nei. Ia e amata la i le asa lufuru walu. La sole e tiela e a fontanga le. Ia ona warai le la so ai le solufuru iwa. Ia tolsfuru lo. Ia o la sona al fontanga na Ministerial le Pasifika. Ia tulu ia iwa ua. Ia matatou sa moe tolsfuru ai. Ia o atulu ia leu wha mauti noa mai. Ia o atulu ia o le la awai fontanga lea. O le silafia fo ia tatou atulu. Ia ua tele lava tālonga le Pasifika o tālonga o le Olimpeka ia manisi tālonga pe o le Commonwealth. Ia e awai lava i le Pasifika. I tūlanga fo i tālonga peta i ane. Ia o le mai tau fo i taitai o malo i le South Pacific Games lea ngā whai Solomona le tausanga le mtea. Peo i nāle sa taltal noa ai i Minister. Ia matau mawhailo e whātu se whalatonga fo i mea e au fia o mai i Minister o le Pasifika. Ia e tala noa ina ia nisi fo i baenga i tau o na tātou wala ai e le rumana ia wā ia tālonga fo i whawama no e pei lava fo i e tele lava a tātou wō tālonga ia e o lava fo i lea pei se e o taito tas a luafiti ia alu Samoa alu Tonga ai ua wala ai se tūlanga fo i lea ia tāu wha ia a vea tātou o le Pasifika o se aina. Ina ia mawhaila o na whaasoa whaafitauri wai e silafia lava. Ia e taititu sa whaafitauri lea atu moto Pasifika. Isi atu moto Pasifika. O le sila la talo aina lea sa awai atu iai le sui paramia fo i tātou le tālonga lea na mai atu le South Pacific Games. Ia peila o nātou le o le sa whātatanu aina i e pulanga ia. Ia o pe tau fo i ma lok tau nu mai. Ia o lea la ua maua lea wanoa e a whio mai fontanga lea. Ia lea la ua tau whai e korwina i le fontanga lea Ministerial Pasifika. Ina ia tala noa ina ni isi matau koe whaasoa whaafitau. Ia whaasoa fo i awala e mawhai o na whawhoi. Ia matatou tilo le numana. Ia awane e whaatuina fo i o. Le whaalaputonga ia e fo ia inisi whaafitau i o lok whengai. Ia ma le tātou Pasifika ma le nei tūlanga. Ia o lo tātou nofo ai. O le fontanga lea le wara. Ia e whatau wina le solufo winga. Le awai uma mai e lava ia e presidene ia e se fo CEO mai tātou o le whailautusi. Ia e leo ni tangata tawa ia tangata e mautofi fo. Ia i tono malo o whapenau peptania e o mai e tātou.
ia o le ala na o lea e whaatino ai ia mau fia e support ia le initiative lea sa whaatuatu ina ia whaatino lava se parakutonga i le nei tūlani o le Pasifika ia e au fia ai ni sila ia ma tātou ia ma Australia mo le teimu nei ia o avea au ma le sui o le nei tūlani o lo iai ma Australia o lo mātou sauwha ia i le Foundation Board lea ko le whawhawai ia au New Zealand ia lo iai le maenga lea le executive ia e pei o lea lauwa e mautofi ia le nei tūlani ia i tūlanga fo i o tofi whāpitonga le atitopi agency ia wāle sila fia fo i o le tātou o tunu ia i tūlanga fo i o lo kauka ia i tanga alwen ina ia whātāua lauwa ia nei mea o lau wala au whasaina pēang sila fia ia o tene lauwa fo i isi wa maua pine i tā longa ia ai uma ia ua toe foa i pine ia ono ua stamo filawa i whaonga ina o wala au whasaina e pe o tūlanga la ia ia e ni wawa ia nei ia ma pule ia i le tūlanga fo ia tau lauwa o na tātou tā alo ia tātou tā alo mama ia i tūlanga fo i tā longa ina ia o wane ia i se marosi whapopo mai i o la wala au whasaina ia e a whaina i le tau whai o alo whanau ia i so tātou o tunu ia pei o le tatano atu lea i le tūlanga fo i tau whamanino nisi waenga ia au lea ua umana talatu ia e nasa ma tō whai alu atua. Lama, tātou sing. Mau fio, mau whama wale mtau kule o la au whasai. O i o whala au whasai. Ole asi te leo le whakitau le Pasifika la varia. Ai whamata o e fui sui ta alo tātou fietu. Wa a fia e fui ia. Ole lau fio. Le sama to nasa lana le mtaka leo. Ole tali pupua i oi sa o loo iai ia whamaumaunga wa a fia ai ia tama matene ta alo tātou fo i nei Samoa ia whapena fo i Pasifika. Ole luafe ma le fitu o se teimi mua le na whaatino e se ngā luenga i runga le whaavai o le World Anti-Doping Code. Langa whaatino e ngā luenga i nei lave Samoa during the South Pacific Games. Ia ngā whapenana mo lia ai ia inisio o tama matene ta alo i whaangaina la le whala whasaina. Na so o lola ia ole ta alonga pito sili o na to tele e na whamaunia le whala whasaina o le New Caledonia Pacific Games. Na whapena na mo via ele to tele pe to se furma le lua la to na mo via le whaangaina o whala whasaina to na le ta alonga. Au nei Samoa e a tiutilo tu iai mai teimi na a mataile pokalame le luafe mai fitu i le teimi nei. Ia wa atua lava le pe tuatiti lava atua le to se fulu i lato o whaomaunia le sotu la fonu po le whaongaina fo i whala awhasaina. O tele au teimi, o whala awhasaina ia le tala noai e le ngatai i le steroid. Au whala au fo ina mo maisela o le mai o le suka. O le whala au leo le insulin. O se whala au whaasaina le na se whaitata inga se whala au whaasaina tono tālonga. Ia whapena fo ila le whala au sela. O se whala au whaasaina fo ile na tono o tālonga. O tele lava ia o tātou positive. Ongo ele malama lama o tama matine ta alo. Po a whala au whaasaina. O lātoa ia manato o le manuanga o le aisa man. E ngata le ngā whapena. Ai le o tala i tuola toma fofo e o fo i whala au ia o le suka. Pai la au le suka, whala au o le sela. E ongo a fia i fo i lato i whala au whaasaina tono tāna. Ia e ai fo ia i moli anga fo ia i whafo. E fo ia cases i whafo i tūlangi ai o Amerika whapena fo i sana. Sa e fo i nai tama matene ta aloa a fia i mea ai. Ngā o sia fo inga le tonu la toa ia lava o nukuka. Ia ai o iei ni substance po ni whala au po ni baila au o whaonga e o sia ia mea ai po me tau samia o taumtenta alo wa afia i fo ina to i le lela le o le iai o
o le fala au fasaina fo o muli ma o fa maunia le tango fia fala au fasaina talu mahi o me ai ngausia a wale ia tama matini ta alo so o isi la tulanga ia e au ngā lava le fala u loa po le fai o le education mana awareness i tatou tama matini ta alo e tau ona lato mataala i tulanga ia ma faitete ia o sanga tango fia so se mea ai le lava fisilingia po a ia fala au po a ia mea ai fa penana na tama mafai ma tau sami ai le lato Oleh yang itu bangai yo sama baik ini nak fala fuya di sofa so. Ale macam waktu fala au masih terang Oye se for fun for address that to habit to phone dia di awa tanta alo te ya fala au ya bola to fua ona e bawa di nasi dia wa tau ona ale fona mai ko dia e fa asaro o de lalo tu malo fala sai nasi faafetaila ma le faafesili e tolu lava tulaga ua tu'u ai se fualaau po se vailaau i luga o le lisi o le fualaau faasaina o tonu ta'aloga o le muamua lava o le fualaau e mafai ona fa'alelei atili ai pe enhance ai le performance ia o le mea muamua lava lenā loga lua o le tiotilo la ia lea i le a'afiaga i le soifua malōlōina a le tagata pe a taugofia alae e le omo'omia ia o lona lua lenā lona tolu o le vava'aiga la lea i tagata e a mese lava le integrity o ta'aloga e puipui ai fo'i le tulaga la lenei onga o tele o tatou tama mateni ta'alo ua avea latou ma role models i kongo le community po tonu le atunuu o au tilo mai i matou whanau iti. O le angangala le na ai a tangofia o sesi o tatou tama te alo ia e toina tūlanga lani. E ongo a fia ele integrity o tatou ta'alonga. Ma o whaapea ngana whaapea ia tatou tama whanau po tamaiti laiti. O se mea whaatangaina. O se ongiamionga ia e whaatanga tonu o ta'alonga. So o vaenga la ia tolu e tilo ai i le anti-doping. Ia alo whaafesili. E ile tūlanga me ta'ua nei o le therapeutic use exemption. So longo winga, e i tūlanga wa uma whaataatia le tūla fono o whala a whaasa po le whala putonga leo le anti-doping. E pui mai ai ia tamanga teini o lo iei se ngase po e se ngase tū mau. E mo o mia la tō whala au ia. O ngō le ngase le na. Ia o lo iei la le form la lea, po se awala lea. E la pe mawhainga apa la iei mawhai la lua i la tō ta'alonga. O la tō e mo o mia le whala au lea walisi mai tono o whala au whaasaina. Ono o la tō o se mai tū mau, po se mai o awhia i fwoi nā tō. Pe la a whai le te mai sila. E mo o mia la lo apa lai pia i le therapeutic use exemption form la lea. E whaatanga ina ai oe e whaongala whala au la lea. Ai a whaatanga foi oe, e lalo e wa ai foi a mātou i e vaenga le whaatinonga le susuenga. Po sao le inunga le tangata lea, o le mafuaanga fo le na. Wananga o tupu ale mea leo le whaima drug testia le athletes lea. O toe whaima monitor po o sao le ngonga whala au po ingu whala au ia sili atu sona tama whai. I loonga ia lava malosi whaanatura. So I hope that helps le talinga lo fasili. Pa lo iai lo ta oto ia le process e mawhaina taro sanga ai ia nai tama matini ta alo. Onga e mo i lava le tuisu inga o whala au whasaina tono ta anonga. Pa e whaata ua atu ia mātou po le pokalame foi lea. Le soifua malolo ina o tatou tama matini ta alo to tono ta anonga. Porque não filme está e até foi uma volta com filme de onde está ali o foto ali está o ani mata
ua la whapea, tēne sa mo wan tau, tā ua la whapea mo whaeroa i tonu lea whoi, ua whoi lea tina o tūtau te aluka tonu Samoa, ia e so, ki lana whala a whasainga whanga. Ia, e ana tana no atu, ia e sera vale wara, e sera tau whatu wina o le tatu, kontanga le Ministerial Pasifika. Ia e sera whawhatu tau i mai lea tunu, ai ole aunga autu, ia maupo, o whamaupo poina, Ministerial Pasifika. Ia, ave fula ia i o tātou whawhitau. Ia, pe wai pe ana ue, te tu sa uma whawhitau li. Ia, o mele o tātou Pasifika. Ia, wau te iloa, ia o le tilo pule i au wala e me whai ai, o le fo i whawhitau. Awai, o le whawhitau li mua i lau ai. Ia, e nei asa tunu e le o me tau se le. Ia o tātou ki tilo i awala e me whai ai o nā tina e i tālo mai te tonu o atunu te tasi. E me whai o na ofa mo me skolsipi i ano me whanau fo i o lo i tā le ni so esprina tālo mai le papea kasi tālo. Ia ma le tātou wa ai fo. Ia i nisi tālo mai me whai o na o iai o tātou tangata. Ele tau mate tātou le tālo na kouda contact sport. Le leite le i o tātou tangata o nei e fua le malos. E fo isi tālo mai tau na tilo ia. Ia, tai pei o le gymnastic. Isi tālo mai e sila i Ministerial le kouda. Ia e anga ba ai o tātou tangata. Ia wau le whai le South Pacific Games, tele wisi tālunga le mo whai o na awai o tātou tangata. E me sa Pasifika, ia tātou wai wori e whai lalo vai, ia manisi tālunga e uile e whawhengofi e tātou wai. Ia aile mo whai o tātou awai, o na e mātelea tātou tālunga e o tātou masania. O awalala i o le whataki e tala noa. Ia au mai o me mo mua o le au mai ia watu. Ia mai tele lava vaenga i le wala ia ina ia mwhai o na tasi se au wala tātou te fo ia e whawhitau ia e le sātala no ina i whautanga tawai i le vuoro tolu le South Pacific Games le na mafua i o na whatu, tau pai whatu. Ia lea la o kauwini tātou ia teimini o whautanga le. Ia e o mai whaatasi e ina whai e roi. Nei sa e pōwhuanga e whatino ina i le tālunga le Olimpika sa mātou e nei paitanga nei pika iana. Ia e tele lawa whautanga sa ia e whai whautanga le UNESCO whautanga le toko malo tau kurenga sa usu ia ua le whai e ina whaatino kua. Ia malesi vaenga ia iri awa i o tuku mare toko tele o Ministerial tālunga me Pasifika e peanga o wa'u ma pukaile palau ia isi e tonu eri awa ia so mena nere me whai e ina whaatino ina i o ia lea la ua konse mai o mai umafongo lea le chako. Ia lea la konwina lo i nei ia amakamia ina kātou whongkana lea. Bueno, ese se ponía a tu nueva relación, esto son ahí de factory money. O la oficina de Ana, Sanoye, no se factory to A hoi lao le whawhuanga nao le ia. Ia a whai au tātou le tau la mua. Ia tau hoi ona. Tau whai e a mai nei le. Ia le tātou whai lau tusi. Ia e hausi nei le tātou uturu. O le nanau ta inga na. O le whautanga le sa whai le tausanga le ua. Tona ia tu South Pacific Games. Ia le whoi sa tautano mai le suiparmia. Ia ua i oe ia Papua New Guinea. Te lelo na sao i le whatamuina ko i le maanga. Ia e iwa le tatonunga. Ia e le whapena Papua. Ia tofu sao uma ia
atunu ia le a fia ia e whatau whai e whatuina ia se official ia e whamau ai ia i ngā whono ia whapenao na vea ma se senta fo i le tau lahi mai ai ia Ministerial awa e ata tonu ngai o mea nei ia e ulawa i whotanga fo le peace le Pacific Island Forum le kai rua e kausanga mai fui e o inala ia e awe iai uma whotanga ia Ministerial e tālong ina ia maua i fui se sosoani mai e lato fo i o loko i taitai o malo ia pasino ana fo i e au ngā fo ia i whakitauli e whaso ia maawelo i whono ia taitai o malo e te o lato wae e au tilo iai ia tau ngau ni metai pue e whatula i mai ia whaifo lai le tai ua tau sama ia awa iai ni metai upu mani fo e loa e Ministerial o tālonga Pasifika ia e whai o whaau ia tu iai lato ia ka whatino ia le kotanga le Pacific Forum